Kiplit peniat kali kanong ba silong. Bapet ngor payade bat karukom peniat kali hapo nong ba silong. Kali bapen ken gi kendon an balapatha kat kum ko motor vehicle ak bat kwe gi kendon. Mendak kasni ka khandai trik naitung arjar arpulai kiplit peniat kali kelumding jiri kelayo bat arteli gi kali. Bat pen ken gi kendon kata ada bata yit yong bat kawai pat bapen kala ne modify ya kali har kom pen ken gi kendon an. Kini ki arteri ki kali la yok ban kawai ko auto pick up padon ya registration number ML05N new way kandai ar ke bata yit yong bat kawai ke maxi cup ML05G san kandai nyun riu kepala modify ya utendong le air permit tram bat yu number plate bat buru ya ke VIP light bat nakleng ki pulit kila dan kuna ya kini ki kali bat kumcu kila khono ya kene ke yit yong bat kumcu kila simno ya kene ke VIP light jong kete kali maxi cup. Kimsa. Ya long ni apa nak ayin waktu itu bah. Kimsa. Apa nak ayin ke? Habis ayin ke.